Najprvo da vi posakam dobre dojde v Македонија и Слушам. добре дојде во редакцијата на Телеграф Мак. Не знам дали прочитавте утрово, Доналд Трамп е новиот претседател на Америка. Како не, Дали ве слушам. израдува оваа вест? Pa, apsolutno. Пошто сите на Балканот навијавме искрено. Navijam za navijao sam za Trumpa, rat je odložen na 4 godine. 8. Jer da je, pa dobro, nadam se da 8, ako bude drugi Aha, put, 4 godine mandat. Dobro. Sad, da je došla ova izlapila baba, mislim da bi Točno. grabusili svi. Не, ке беше лошо можеби за сите. Da, za sve loše. Bilo bi loše. Колку ми смета дека победата на Трамп ќе влие на Балканот? Колку тоа ќе биде добро за Македонија, за Србија? Dobro i za Makedoniju i za Srbiju, jer ova žena patološki mrzi ove prostore. Така. I ne sumnjam da bi izazvala neki novi sukob. Ta politika Trumpova i veze sa Rusijom su dobrobit za ceo svet. Така. Naravno, koliko ostane, ali lično se brinem za njegovu bezbednost. Смета дека ќе загрози на Mislim неговата da će da ga roknu. Mislim da treba mnogo da pazim. Mrtva trka koga će preda roknu, ili predsjednika Filipina, ili Trumpa. Зошто претседателот на Филипини? Pa zato što je okrenuo malo leđa Americi, a Filipini su maltene bili kolonija Така. američka. Така. Pod jakim američkim utjecajem, a on je čovjek koji misli svojom glavom. Zadnji američki predsjednik koji misli svojom glavom je Ronald Reagan, Давно. jako davno, a to nije poželjno. Bolje je biti kao Bush, recimo. Bush koji ne zna da li u Sloveniji, da li u Slovačkoj, ni ne zna gde je. Ni sam Овој ne знае, zna gde je. ама Доналд Трамп знае добро каде е Словенија, неговата Prvo сопруга. dobro zna gde je Slovenija. A vi сега živim живеете у Ljubljani, ja sam Ljubljani? sada u Ljubljani, tako da je odlično. Се преселивте конечно во Ma Љубљана? ne, mislim, u Ljubljani sam više nego u Beogradu, ali živim u toj relaciji. Да кажеме причината поради љубов сопругата ваша е сега од Љубљана. Apsolutno, da. Супер. Добро, ајде Evo, tu je ona, evo. Ja istetoviravte? Tetovirana, da. И браво, супер. Ona je uvijek sa mnom. Добро. Ајде се бора малку за Риблја чорба. Го подготвувавте, го спремате 20-тиот албум, ако Да, не се лажам. 20-ти албум, да, Што така. се ке има на не? Колку време, колку долго го спремавте? Pa već godinu dana. Mislim, stalno pišem, a počeli smo probe, pa tekstovi su bili malo mračni, malo je bio spor album, pa se sad promenio da bude živahan i vesel. Каква ќе биде тематиката? Политика, Pa ne verujem da će biti nešto politike. љубов, жени пак? Pa ljubav. Kao segoš. Pre svega ljubav. Добро. Da. Pa možda i politika. Već sam govorio u jednoj emisiji, ali nije zgorek da ponovim. Otplaćujem 2 kredita, a nju za to boli kita. Ona kao đak osnovac, teško steče novac. Kad se ona proserava, ja ostajem bez nerava. I zbog nje su moji nervi na crvenom na rezervi. Pa imam sva svojstva nervnog rastrojstva. Ja se pravim da sam smiren, u stvari sam uznemiren. Ja se pravim da sam miran, u stvari sam iznerviran. U poštarskom sandučetu sve račune nagomili, ko da su se svi na svetu baš na mene okomili. Pita me da li para imam, ja potvrdno glavom klimam. Ni iz drveća pare berem, niti ih u klonji serem, jebi ga, izvinite, ostao sam bez kinte. Ja se pravim da sam smiren, u stvari sam uznemiren. Ja se pravim da sam miran, u stvari sam iznerviran. Ова е вашиот адут од новиот албум? To će biti jedna od pesama sa albumom. Добро. Колку Риблја чорба е вистинската Риблја чорба пред 20-30 години? Што се промени? Музиката... Ništa se nije promenilo, mi smo ostali mainstream band kao što smo bili. Rađaju se nove generacije, dolaze nove generacije koje slušaju isto Riblju čorbu i s ponosom mogu da kažem da deca koje nisu bili ni u 5-godišnjem planu danas pevaju čorbine pesme, stare, prastave, Так. kao i nove. Колку рок-н-ролот е ист од пред тогаш и сега? Ne, Колку се rock'n'roll je сме? nekad bio Денес имаме mnogo рок-н-рол? zastupljeniji u medijima i bilo ga je mnogo više i mnogo više. Nije kriza svirača, ima svirača sjajnih, ali je kriza autora. Проблемот е до авторите. Kriza autora, da. Што не знаат да направат добра песна? Sa prste jedne ruke možeš da nađeš prepoznatljivog autora. Greška je u tome što ljudi sedu za kompjuter, čeprkaju po tom kompjuteru i misle da komponuju i da prave muziku. Retko ko svira uživo. Muzika ne se pravi tako. Da. Retko ko ima svoj pečat.
prepoznatljivost. Добро. Низ вашата кариера се пишувало се и сешто. И невистини, шпекулации, винувале за едно, за друго. Дали е вистина дека некогаш сте изјавиле дека македонците се Срби со говорна мана? Ne. To ako pišu Bože sačuvaj, već sam imao jednu preskonferenciju svojevremeno kada je to isplivalo u javnost, to je neko vrlo zlonamerno plasirao, naprotiv, vrlo poštuje makedonsku naciju i makedonski narod. Dobro. Вие сте единствениот српски пејач кој што не сте пееле во Хрватска, ако не се лажам. Pa ne, to je tačno. Затоа што не ве викнале или не сакате вие? Ne radi se o tome, nikoga ne mrzim. Не зборам за мрзење, туку Ne, jednostavno... и Оливер Драговиќ не сака во Србија да Nismo пее. imali klikere, nego smo vodili rat, pucali jedni na drugi. I na jednoj i na drugoj strani ima mnogo povrijeđenih ljudi koji još nisu odbolovali to. I jednostavno ne mogu da, kažem, udre brigu na veselje i ne mogu da uzimam pare na račun jedne velike nesreće koja se zove rat. Mislim da je nemoralno svirati. Pošto imamo gomilu fanova u Hrvatskoj, zaista veliki broj, a sviramo u Sloveniji, i oni dolaze i plaćaju, imamo fan klub u Čakovcu, fan klub u Varaždinu, najveći u Zagrebu, najveći fan Riblje čorbe se zove Hrvoje. Dolaze ljudi Torcida, Splita, baca mi šal, Hajduku, ja kažem u redu je, okačim šal i kažem pozdrav od Elija s severa. Naravno, i nerešeno smo, sve je to u redu. Ali mi žao da plaćaju tolike pare, da dolaze, cela Istra dolaze, i da plaćaju skupe karte. I onda sam rekao, u redu je, sviraću u Hrvatskoj onog momenta kada me srpske vlasti pošalju da sviram, da predstavljam zvanično svoju zemlju. Onda bi, to je jedini način da sviram u Hrvatskoj. To je zlopotrebljeno više puta. Медиумите. Da, u medijima, ali eto, to je jedini način. Песната Баба Јулија, за малку ќе ве чинела живот? Pa dobro, ne volim o tome da pričam. Tačno, čitav taj album koji se zove Njihovi dani je bio prilično opasan. Po moje zdravlje. Добро. Ali preživio sam. Како сте сега со здравјето? Имате проблеми пред година, две, или кога бевте во шоуто на... Imao sam neko zapaljenje pluća, pa... Сега сте супер, сега све... Da, sad sam okej. Супер, добро. To ćete vidjeti 19. Тоа сега да прашам, ќе завршиме и со тоа прашање. На 19 декември ноември настапувате со Црвена јабука, со Ван Гог. Што да очекува овој пат македонската публика? Ќе слушнеме нешто ново од Бора Чорба, старите хитови ги знаеме? Потрудit ćemo se da bude nešto novo. Добро, окей. Фала. Благодарам што дојдовте во нашата редакција. Фала.